polisi y'u Rwanda yatangiye icyumweru cyahariwe ibikorwa byayo tariki 16 Gicurasi uyu mwaka. Ibi bikorwa byabereye hirya no hino mu gihugu, aho hatanzwe amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba. Mu bindi byakozwe kandi harimo guha amazi meza abaturage, guha ubwisungane mu kwivuza abaturage, ndetse no gufatanya n'abaturage n'izindi nzego mu gikorwa cy'umuganda n'ibindi. Ibi bikorwa bya polisi y'u Rwanda byasojwe no kwizihiza isabukuru y'imyaka 17 polisi y'u Rwanda imaze ishinzwe. Hishimirwaga ibyo polisi y'u Rwanda yagezeho mu gukumira, kurwanya ibyaha no kubungabunga umutekano ifatanyije n'abaturage. Baziye mu kigo kiba urimo ubutumwa nyuma yawo nahamagara Anti-Crime Ambassadors hari indirimbo baturirimbira Umushyitsi mukuru yari nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mu ijambo rye yagejeje ku bari bitabiriye ibyo birori yagize ati: Abofisiye bahawe impeta namwe uyu munsi turabifuriza akazi keza, turabashimira akazi mwakoze mu gihe cy'amahugurwa, n'ubu kandi imirimo nyayo ubu akaba ari ugiye gutangira. Turizera nanone ko muzakoresha ibyo mwize, ibyo mwahuguriwe muri iki gihe cyose mumaze mu mahugurwa. Nagira ngo nshimire abaturage bose b'igihugu cyacu ndetse n'inzego zindi zavuzwe, harimo n'amaklabu ashyira hamwe, abantu bagiye bishyira hamwe kugira ngo buzuzanye na polisi y'igihugu mu nshingano polisi ifite yo kubungabunga umutekano no kubahiriza amategeko no kurwanya ibyaha muri rusange. Uwo munsi kandi polisi y'u Rwanda yungutse abapolisi bo ku rwego rwa ofisiye bato 363.
na kabiri ofisa Kadeti Gatare Mugisha Alphonse. Nyuma yayo imbere yacu hanyura amabendera yubasabe ko amabendera natugera imbere guhaguruka tukayaha icyubahiro. Tugeze imbere ibendera cumi na gatatu iyobowe na ofisa Kadeti Matsiko Gilbert, iya 14 iyobowe na ofisa Kadeti Bagire Jackson, iya 15 iyobowe na ofisa Kadeti habayeho gutanga ibihembo ku bitwaye neza.
abapolisi bahawe ipeti rya Assistant Inspector of Police na nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta nyakubahwa Johnson Businge. Businge Johnston, Minisitiri w'Ubutabera n'intumwa nkuru ya leta, ishingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 n'andi mategeko, mbiherewe ububasha na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbahaye ipeti rya Assistant Inspector muri polisi y'u Rwanda. Mu ijambo rye Minisitiri w'Ubutabera yagize ati: turizihiza isabukuru ya 17 polisi y'igihugu igiyeho. Nk'uko bisanzwe uyu munsi wabanjirijwe n'ibikorwa bimaze kumenyekana nka Police Week, ariko mu by'ukuri ni Police Month, bimara ukwezi kose, aho abapolisi bunganira gahunda za leta z'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Mu gihe cy'ukwezi ingufu nyinshi zashyizwe mu kugeza amashanyarazi y'imirasire y'izuba ku baturage batishoboye kandi bari kure y'umurongo usanzwe w'amashanyarazi. Ingo 3,400 n'ibigo nderabuzima 20 byahawe amashanyarazi. Turashimiye ko mwakurikiye iki kiganiro muri benshi. Mugire ibihe byiza naho ubutaha.